And I think he's hiding from me. Anything for a free t-shirt, eh, whānau? Anything for a free t-shirt. Yeah, I'll come and have a kōrero. I think he got the t-shirt and left. Nathaniel? Kei wea koe. Stuck with my voice for the rest of the day. Ka aroha ki a koutou. Ka pai, if you're outside and you want to come in for wakarongo, oh, who we got? Ngāti Maru. Ngāti Maru. Oh, I got a little paki. Ngāti Maru in the finals. Oh, I heard something outside. Ka pai Ngāti Maru. And there's a sea of blue over here. And I thought it was Ngāti Moiahu. But oh, aroa mai. Jump back over. Te Atiawa. Oh, mai te paki. Tēnā koutou. Ka pai, very shortly. Oh, looks like our taonga, they're ready. They're looking stunning. I'll get out of the way. Do you want to do a little close-up on that te korimako? A little close. Look at our taonga. And our mauri right in the middle. Oh, how appropriate. Thank you so much to everybody that came, everybody that helped, everyone that's going to help me stack a chair later on. Oh, aroha mai. You see a bit of rubbish on the ground. Our coordinator, Robert Mata, my cousin, she's asking that you just pick it up and put it away for us. Ka pai, we want to make sure it's not just staying on Papatuanuku. We want to make sure that it's coming back and we can try and get rid of it a little bit better. But we did ask you to don't bring para over here. We did ask, but hey, if you see it, come and help us out. We are such a little humble iwi. We love that every single one of you had just put yourself into the whakapapa and said, Ngāti Tama, I'm here, Ngāti Tama. You want a purple shirt, eh, my cousin? He wants a purple shirt. Jump the taiapa. Ka pai? Are we ready? Oh, Te Amoro's smiling. I think I warmed the stage up for you, cuz. Come on. We got mic 2 going. Kia ora. Oh. Ho mai te paki. Te Amoro a Clifton. Oi. We were Ngāti Mutunga this morning and now we're Ngāti Tama. Oh, we jumped the taiapa too. Ka pai. Ho mai te paki anō. O kia ora mai rai te whare. Ana, i tēnei wā, ka tahuri ake nei ki te Tautohetohe nei. Ara, ko tēnei te Tautohetohe whakamutunga, so this is the final Tautohetohe te pōna te rā nei. So, on our left here, all the way from Te Atiawa, nō runga i te rangi, ho mai te paki. And over here, from way up the ngā ere, Ngāti Maru, Wharanui, Moho Aonui. Ka pai whānau, so just to give you a bit of an update, so yesterday we had our prelims and we had 6 of our iwi teams represented. These 2, however, made the final. So, we'd like to do a big mihi to Ruanui, Ngā Rua Ine, Ngā Rauru, Taranaki, ho mai anō te paki. So, whānau, we've got our judges down here on the floor here, and we've got all the way from Te Tauihu, our whanaunga here, Ngāti Tama ki Te Tauihu. Ho mai anō te paki. So we've got Āmai, tēnā koe Āmai etu, tahuri mai, give us a 12. And our Hemi Sundren, te rāmene. And Jasmine, kia ora Jasmine. And on the pere over here, again from Ngāti Tama ki Te Tauihu, we have Brooke. Ding. Ka pai. And of course, our very own, all the way from Ngāti Tama, Maiti Tuki, ki Mokau, ko ia rā, ko Zoe Sharman. Now, whānau, our kaupapa today is Taranaki Tūmai should allow to participate in more than one iwi. Taranaki Tūmai should allow uri to participate in more than one iwi.
Well, of course, we all whakapapa to different ones, right? Nō reira, waka jumping should be allowed. So, with that, I'm going to bring together the two captains for the coin flip. Heads. Heads. Heads it is. Heads, whānau. Ka pai matua. Ka pai, nō reira, hea tau. Ka whakahe mātua. Whakahe. Whakahe. Ka pai. Ka pai, nō reira. This side here, affirmative. Ai. This side here, whakahe. Ka pai. Nō reira. Just a quick update around the rules. 2 minutes speaking per speaker. Ka pai. And then to conclude, we'll hand it back to the captains to round it up with 1 minute. And Brooke over here will tangi te pere. Ka pai. With a 15-second warning. 15-second warning. Remember, whānau, you still have 15 seconds. Doesn't mean stop, but just reminder that you have 15 seconds. Ka pai. Nō reira, te kaupapa no Taranaki Tūmai should allow uri to participate in more than one iwi. Waka jumping should be allowed. Ka pai. Put me in Ka pai. Now you have 10 minutes, whānau, to prepare. Ka pai. Tākina te haukāriri, tākina te haukātonga, tākina ngā au o te tonga, tākina ngā hau o te whanganui i atara e hai. E rongo whakairihi a ke ki runga turuturu o whiti whakamaua, kia tīna. Tīna. Hui e. Tai ki e. Wow, kia ora e te whānau. Ai, mai te upoko o te ika, ka karanga atura ki ngā whānau maha, te ukai pō o Waitara ara ko te Atiawa Taranaki whānui. Ngāti tama, mihi rau atu, konei rahau. Kia ora rā e te whānau. Oh, cousin, I'm feeling the moody. I'm feeling the moody. The Tēnā southerly koe. winds has arrived. Kia ora rā. And there's a saying in that karakia goes, ka tūtū aniwani wa ngā hauhoro ki waho I te hau pā mai wao. Out comes the rainbow. The clouds clear, the winds stop, and you can't beat Wellington on a good day. O reira, ka me I atu. Does that mean Atiawa, you got another step in front over here? Oh, I see. You must have taken Raymond somewhere and he got a little bit short, he got some awesome karu over there and then he grew some hair out. Oh, cousin! Oh, engari. Te Atiawa, eh? Sabotage. Oh, well, kia ora whānau. Well, our Tautohetohe are preparing for their arguments. I just want to take a moment to acknowledge our kaumātua. You know, those that get up and come here to tautoko and to see ngā whai hua o tō tātou iwi maha o Taranaki. Nō reira, can we just give a clap or a big paki to our kaumātua? And then, otira, mihi rawa atu ki ngā mokopuna, te hunga mo te āpōpō I hara mai ki konei. To our rangatahi, to our future generation that take part in this kaupapa as well. Mihi rawa atu, let's give them a hand. Kia ora rā. Oh, beautiful. What about us in-betweeners, cousin? I feel like we need a clap too. Should we give them a clap? Yeah. In-betweeners. The wangers. Oh, beautiful. Ai, tika rā. I was just saying to the kazi here, you know, when did it get to our age where the knees didn't work, stop working? I was going, oh my God, too much choreography. But, we come here and we tautoko as well. So mihi rawa atu ki ngā ringa raupua, to our Pakeke as well. So kia ora rā whānau.
Kia ora, mihi rama. tēnā tātou. Beep, bop, beep, bop, beep, bop. How's our How time are we there, Terry? going? Beep, bop, beep, bop, beep, Ka pai. bop. All right. Taino atu ki te whanaunga hoki. Don't hit the tuara again, cousin. Oh, that looked too easy, too easy. Ka pai, kua ri te tātou? Tēnā. Okay, whānau. Here is the criteria. So, the team must introduce the team's position well. They must stay on topic. The argument is presented effectively. There is some use of te reo Māori. Now, it's not compulsory. However, it is recommended, or we need to hear your reo, whānau. Adhere to the rules of the debate, fair play, e.g. age groups. Yep. Ka pai. And keep to the time, and audience enjoys your comments, your kōrero. Ka pai. Entertainment is the key. Kia ora whānau. Make sure you start over there. Hey, here, Martha. O tihe, wini wini tihe, wana wana tihe, ki ngā mate. O tihe, mauri ora! Kia ora tātou te whānau nei nau mai, hara mai ki konei. Mo te tau toe toe, o te tau toe toe. Ko tēnei moehu tōku ingoa, I am the humble captain of Te Atiawa Nation. Kia ora whānau. I'd like to just acknowledge how disgustingly delicious and amazing our wonderful judges are today. Kia ora. And I'd also like to acknowledge not only the kingitanga of Waikato, but also the kingitanga that's presented to us right here, right now, from Ngāti Maru. Ngāti Maru and the mighty apostles of your Tautohetohe, tēnei te mihi ana, kia koutou. Whanau, allow me to introduce you to the humble servants of Te Atiawa Nation. First up, the reason why our tupuna say, ka pū te ruha, ka hao te rangatai. Let me introduce you to the one and only Maru, Preston, homai te pakipaki. Next up, a man whose wisdom is only outmatched by his good looks. The person that many of you have known him as Father Time, with over 50 years in the political arena. Please welcome Mātua Peter Moiahu. And then there is I, the humble leader of this Tautohetohe, one who acknowledges the greatness that is the eliteness of Ngāti Maru. What we will do, whānau, is we will quell all the arguments with qualitative and quantitative data that no one knows what that means. But we are staunchly in favour for us to support waka jumping. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā ra tātou katoa. Kia ora. One minute. 30 seconds to go. Hey, te ora koe. He ora ai tēnei me hai aha. Tēnā rā tātou kua hui mai ki raro te tuanui o tō tātou nei hōro, tēnei hōro whakamaumahara no tātou tēnei rā. Nō reira, koe nei mātou e mihi ake kia koutou tātoa, e tau nei ki roto tō tātou piringa whare me te marae ki wahora. Anei, e wāhanga ki te reo ko tēnei anga. Anei, kei te taha tēnei ko te hunga taiohi tērā, māna tērā wāhanga e kaue. Ka mutu rā ki tō mātou nei matua a hake. Tēnā māna te wāhanga ki a kōrero ana nei kōrero. Ngeri, kei au nei ko whakariti au mo tēnei whakataitai. I hala mai Ngāti Maru inungi te kaupapa o te Tūmai. Koe nei e nei a kākohu e whakari atu e aha tāku mahi. Nō reira nā mea mōhio ana,
kai konei te horo hoki o te poi tarawhiti. I pakanga ai mātou ki nā iwi e waru. Ingere he wahanga no mo he ana hua I potamai. Hinga katoa mātou I nā rōpū tuarua. Ingere I haramai tēnei kākohu mo te rōpū tuatahi. Koira tēnei, put your fingers in the air. Put your fingers in the air. Put your fingers in the air. Nā koina te tohu tā mātou. Le, kari koutou e mō yo he ha te take, put your fingers in the air. Put your fingers in the air. No reira, I hara mai mātou ki te pākanga I runga I tēnei mea ko te hākinakina. Anei nā kai hākinakina no mātou nei. I hara mai e nei katoa kia pākanga e ki tēnei mea ko te hākinakina. Kāori I noho ki te tūru hei mātakitaki. I hara mai te whakari te tīnana wairua kia pākanga. No reira, koina tā mātou te whakahe e nei pahupahu nā rātou rā. I te mea kua he rawa tō rātou tū. I hara mai mātou I runga I te tika, te pono me te māramatanga. No reira, kua tangi mai te pere ko o te tēnei wā. Me noho, kia ora. Ara, tēnei mea te peke haere I ngā waka, ai marika. Ara, me tiamatauku kōrero ki konei. I te poraere, I te poi tūkohu, ki taku nei maimahara, he tētai tangata e peke haere, ne? Ne, and hea te tū? Pono. Engari, ko te mea nui o te Taranaki Tūmai, ko te whakawhanaungatanga. Ko te whakawhanaungatanga. Me pēha ai te tipu, hei iwi, hei Taranaki, me pēha te tipu hei tō Taranakitanga, me nā kanoho ki tō iwi noa. Ka kito ke te mātauranga I tō iwi mātauranga, ai, rawe tērā. Engari, me pēha ai te tipu hei Taranaki, hei tangata mō te māngai hei Taranakitanga, me nā ko ngā mātauranga noa kei a koe no tō iwi. E heka nau te a koe ngā mātauranga o Ngāti Maru. Ara, ko te mea nui, ko te whakawhanaungatanga, ai, anō nei, pēa nei te ki atu ki taku kuia no Taranaki iwi, aroha mai kuia koutua Maru mo te Atiawa noa. Ara, ka riri. Kei konei taku Taranakitanga, ai, ko Taranaki iwi, ko te Atiawa anō hoki. Kei roto I taku toto taku Taranakitanga, engari e hehea nei te whakakanohinga iwi e rua. Nērā, ara anō nei, me pēnei aku kōrero, mena e whakaiti ana raroto I te ruma, ara ko te tomo tērā, roto I te moinga, ara, hea atu kei Taranaki Tūmai. Kia ora, no wai katoa hau, I tēnei rā, no Ngāti Maru ahau. Kau te whenua, ko te whenua kau. I am the land and the land is me. But you stay on your land and don't come over to our land, because this is my land and not your land. Because this is our 5th year winning the basketball, so we must have some good people over here, not out of the land. Because we don't want our people from our land jumping to your land to make you fellas win this year. You can be from very many places, but just pick one and stay there for this Tūmai event. Because you told me before you were from Waikato, but you're not talking about that ahure, are you? I am from Waikato. But you know, we want to stay on our side of the land because we've got the best whakawhanaungatanga. Auntie Moana's been buying us fish and chips every night. Are you fellas getting fish and chips every night? Are you hungry?
But stay on your side of the land, because we don't want your fellas losing teams to come over to Ngāti Maru. Like how your debate team's about to lose, we don't want you to come over here next year. Because, you know, he lives here, he works at the kōhanga in town, but they had to get you all the way from Palmerston North to come up here just to get them to win. Talk about waka jumpings, you're jumping regions. But, nō reira, ko au te whenua, ko te whenua ko au, stay on your side of the boundary. Land is my land. Kia ora whānau. Kia ora. This is about being together. Taranaki Tūmai is about sharing our whakapapa, sharing our sameness, sharing what we mean to each other. It's not about sitting in one waka and hoping it will row fast. It's about being in all our waka and rowing together. That's what Taranaki Tūmai is about. That's why we say we should be able to jump anywhere we want in Taranaki Tūmai. Because if you stay in one waka, you offend your whanaunga in another waka. Like I got told before, just before, where I got the wrong singlet on. So whānau, it's about being loyal to all, not just trying to stay with one, because if you do that, where is your whakapapa? Where is your whanaungatanga? Where is your So we say whānau, yes, we should be able to represent any of our iwi that we whakapapa to, so that we can be loyal to every one of our iwi that we whakapapa to. Kia ora. Kia ora. Tēnā tātou te whare. Tuatahi ake, I'm not Tamsin Pue. Unfortunately, Tamsin had to go to a tangihanga this morning, so she gave her Maru whanaunga a call to take her place today. So aroha mai, I'm not going to be as entertaining as Tamsin, but tuatahi ake. For Ngāti Maru, we are always Ngāti Maru. We'll be Ngāti Maru on our marae, we're not going to be our manuwhiri. But when we go to our marae, we are either manuwhiri or we are the haukainga. We can't waka jump just because one gives more koha than the other. At the marae, when it's time to do the duties, you do those duties, you stay loyal. I remember a time when, as we go on to our marae, those that want to do the mahi, do the mahi. Stay resilient, whānau. We do our best to look after our people, to give our koha to our people. Ngāti Maru have a whakatauki. Maru haha te whenua, haha te tangata. What does that mean? Once upon a time, in the turn of the century, Maru was nearly extinguished as a people. But we held on, we stayed resilient. Yes, we could have whakapapa back to Atiawa, Ruanui, Taranaki, Mutunga, aye. But then what? Then what? What for our tamariki? So we stayed strong as Maru for what we had. We gave back to our people. We gave back to the kaupapa. Tūmai is that kaupapa. We don't want to waka jump, because as soon as we waka jump, we leave people behind. As soon as we waka jump, we leave our whānau behind. So let's stick to the kaupapa. The kaupapa is kotahitanga. Huturoa, when he left Hawaii on Tainui, he was told by his ancestors, now's not a good time to go Huturoa. He was planning on going during the time of tamatea. And he was told by his tupuna, tamatea is not a good time to be on the water. And his reply was, waiho maua ko tamatea I rongo e te moana ki te pakanga. I will deal to tamatea on the water. Nō reira te whānau, mihi atu ki a koutou, tēnā koutou, tēnā tātou koutou. Please speak into the microphone so our whānau on the airwaves can hear us. Kia ora. Kia ora tātou te whānau nei. I've listened with great interest of the kōrero from the whakahe ropu, and I just want to say that I want to agree with them. But if I did, we'd both be wrong. And I'm not saying that the arguments are koretake. No, whānau, I'm not saying that. What I'm saying is that they have terrible bad luck when it comes to thinking.
Because here's the interesting thing. We waka jump already, and we've waka jumped throughout this weekend. They were witness to the waka jumping yesterday's Tautohetohe, and they supported it. They supported the waka jumping. We at Atiawa Nation call it waka awhi. Because what it comes down to, whānau, it's not just about our waka, it's about our waka papa. Kia ora, look after that, mate. Te kōri mako likes their property intact. Te nana o tātou, ko tai mai ki te mutunga, ana kai au te whakatike I a rātou nei kōru. You're ready to put your fingers in the air. That's for 5p. 5p. That's how many times Ngāti Maru's won the basketball. 5p. Wearing this shirt. 5p. 5p. We tried for a 3p last year, but Ruanui had other plans. They sabotaged. So we missed out on the 3p. So the 5p is what we're going to take from this, because it gives us pride to be ourselves. Pride in the name, pride in the flash colours and design. We take from this hui pride to represent Ngāti Maru and no one else. Kia ora tātou, the bell's gone. It's time for spot prizes. Ko rite nā tātou, are we ready? I've got 5 questions here, or 4 questions to be answered. If you can answer it, come up to Zoe at the front here and she'll give you a prize. Ka pai. Firstly, we'd like to do a big mihi, a big shout out to Whaia Debbie, me te Pāti Māori. Ka pai. The Pāti Māori have sponsored these prizes for us today, whānau. So, te pātai tuatai for this beautiful t-shirt over here. Can anyone tell us what the 5 kaupapa were over the weekend for Tautohetohe? Ka pai, kia ora. Oh, yeah. Yep, ka pai. That was a bit unfair, whānau. That was a bit unfair. Aroha atu kia koutou. Engari, ko te pātai tuarua. What is the name of the manu represented on this Ngāti Tama t-shirt? No, wait. E tū. Kia ora. Homai te paki, ko te kōkako. Te pātai tuatoru. Nā ki roto waitara nei tātou, no reire he pātai, e pāna ki te pakanga o tēnei takiwa. So a question here relating to Waitara and the war that happened here to start the New Zealand wars, or to start the wars, the land wars. What year did the land wars start here in Waitara? Koro mai, kia kāte reo. 1960. Oh, tata.
Kia ora mai, 1860. 17th of March, 1860. Oh, where's our southern ones? Ooh, kia ora, ana. E kore au e mate, ka mate, ko te mate, ka ora taku toa. Who said those words? Titoko waru. Ka pai te iwi. Kia ora nō te whānau. Before I hand it over to my whanaunga, we're going to let our lovely teams go because we will announce the winners during the prize giving. Ka pai. Anticipation. Oh, you're already there. Paki, 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 paki. Ai, thank you.